RUDA ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ishingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200 zikwiriye kuyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bityo rero banyarwanda mwese murasabwa na perezida wa RUDA mwese kwitabira kuba RUDA. Umunyamuryango yitwa umuruda, umwana ni umuruda muto. Bityo rero perezida wa RUDA akaba ari we muruda mukuru. RUDA ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse kuri bose muri byose igihe cyose. Bityo rero ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good causes. Izi mpamvu nziza 200 nizo zikwiriye kuyobora igihugu cyacu cya Repubulika y'u Rwanda. Dushingiye ku matora hazaba 2017 twitegurira kwitabira. Perezida wa RUDA Barafinda Sekikubo Fred akaba ari perezida kandida wa Repubulika y'u Rwanda 2017. Ni presidential candidate 2017. Akaba yiteguye bihagije bingana na 600%. Bityo rero birumvikana harimo neza. Bityo rero gutsinda ni intego, gutsinda nicyo twiyemeje. Abaruda turi 9,800,000 mu turere twose tw'igihugu tugera kuri 30. Bityo rero abaruda mwese n'abatari abaruda mwese mwifurizwa ibyiza kandi muhawe ikaze kwinjira muri RUDA, gutora RUDA, guhitamo RUDA. Ubuhisemo neza. Bityo rero izi mpamvu nziza 200 nyinshi zihagije. Izo zose ni umutungo wanyu bwite abanyarwanda, na perezida wa RUDA nawe ni umutungo wanyu bwite. Bityo rero twese twaba turi abaruda, turi umutungo bwite wacu bwacu tw'abaruda. Isi yose izatwifuza, Afurika irabisoma, hose baratwumva, izatwifuza nayo yose kubera impamvu zacu nziza 200. N'isi yose irimo kutwifuza kubera impamvu zacu nziza 200. Tw'abanyarwanda ubwacu twahisemo izi mpamvu nziza 200 kubera arizo twahisemo twifuje kuva kare kose. RUDA ni uburyohe, izahora ari uburyohe ku buzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivu abana bacu tabirengagiza. Murakoze. Perezida wa RUDA Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza, umunyapolitike w'amahoro w'i Kanombe.